Nado inyau terik jong neu benai ila sedang ban yakhi dekat hadu mentah sengi dang tiang biang jingki mentah sengi udisi ula khot yangi bat mila poi ha office jong disi ban ikren lamar ka ula pharu ka shokos notice bang idai ban call off ya ka agitation jengi ka strike jengi adin mila ikren bat disi bat SP bat additional disi ula kerpat ban call off ya ka strike wang na ba balai pi pensenge igitrong yang kilam pensenge ni syukur pat yaki banyak kali ban ban cooperate langkat ba kini ki cement factory kim ai kedor ke ba government ka ai kata ter inyo tengka ke sitan 1 kilometer di hadin nang ta ula kerpat ru ban long lasai la singi lada jia ba ka sarkar nambar ula pha ka sithi so sarkar so commissioner secretary ba udai ban ai jubab la kan notification country Syaduk Syah Asam ne country tangham Meghalaya ne kata kadur la kini ki cement factory ki Daiban boot ya kena notification Syaduk Syah lada audio na po Meghalaya country kam Syaduk Syah Asam lane Syah Barjala ne kumno haduk mentah ngimpat yo ya ka jubab nau commissioner lane ka jingtho nau DC ba ya ka jing jubab jong commissioner secretary te mentah sengi la hadin ka jing kedu bat DC bat SP ngin la ya shong meeting ila rai da gawe jingmut pai ba ila kersan ban rai da gawe jingmut ban yai piang biang jing ki kat ba kane kini ki cement factory kimpat ai kedor ka ba ngidawa. This is a message to you, to all the cement factories, please implement the government rate, the new notification, the new government notification, please implement. Until you implement this, we'll not back down and we'll keep on fighting till we get what we demanded. Mit kisong kumne su pensange bat ong iki ngikirpat iki pai ngidon ka jingiki nagbanta ka jong pi jongi pamdei tang yang marwai tang arngut laingut kade yang jong baro lang tingi su ong iki kiru ki ya corporate iki pai iklam ong kilai pai sedin kilai cita kilai sebalut mapi su pai kiru kilong corporate hadu mata tingi to gini ke jingiki yang i nambanta ka hok kejat benriu ke yang kejat beru ke yang ko to ka nagadaw kani ka notification isu ke sarkari andre kani ka cement factory hado ne ke singi umpuam ai ko i kedor ko da ai ke sarkar andre ka blem ko ai ko ke khubor segi sarkar wa ong ko ida implement ka kani kedor andre hado katte ke minit umpuam implement ka nakarpat o naling yung ki trek poro siya ba lay kre lang wai haganu ka si haganu ka minit umoy uye bi yetli wala nakarpat o ki trek poro kiwi wasnya ba kat mubat ni gedor hamilut hagini gidor gi warim ai wa cement factory ulut ai dor ko kini gidor kitmai ko da isu ke sarkari dukete ko nga apel gi pajba la am kanu ka singi wow dawa ko lai cham cement factory wi pembat ladaki pha gi sna ba ye amlang ye ai mensin lang i kaging ito ugani dukete nga apel gi pajba woro sna ba ikre lang yo man garni ga dor ko ek sarkar man tu seiso dute ko le ngi don laiseng namanta kani ka jingya lang jungi banyat denti pejba sobha banya tray lang kat ini ki company cement factory kilabun ka jingya le persya bat ki tray truck namar ka jingkit ka JAC menta ngi la thmu be banyat bi skmat ka jingya denti jungi banyo be ta thong aba labu sarkar kador per metric ton mio dangka per kilometer kata kalong tang hapok Meghalaya ngikwa omba ko sa state Assam kata kalong paidba subha banya tray rangkat ya tray yerenti ombangin pen kelurmar yano ino kajingya linti jongi kan long by peaceful jai tang kumta kublai sibon